Haleluya bazalwane, haleluya. Muhle Jesu bazalwane, nalamhla mbama. Asikamboni mina bazalwane, angamboni lengamfananisa naye enhlitweni yami. Ngoba nguye lo mkapteni wale mpilo yami. Nguye nalo igcinile. Ngoba ingosi ingiko konke bazalwane empilweni tethu. Haleluya. Ingiko konke bazalwane. Ngike ngihlala nje ngicabanga bazalwane ukuthi empeleni ngubani lo wabeka umphefumulo ekhatheni empilini yamake. Ngubani futhi lo wabeka emathambo ekhathi empilini yamake. Nangabe athi umuntu kude uNkulunkulu konja kunemphefumulo la lokhona la tawuthi make nakade ephele athi nakatala umntwana amtala nemphefumulo. Ingabe ngiyeka umphefumulo wamake yini noma uNkulunkulu uyawuthumela yini? Bathi ngathi nangihlala phansi ngicabanga ngalendzaba ngakhanza ukuthi lo mphefumulo ukhona usesiswini samake. Ukwentela uNkulunkulu ukuthi nakakhona kubahamba bese kuba nemntwana bese kuba nemphefumulo emva kwalokho kulandzela emathambo. Ngiyemfisa ukuthi naba yebathi kude uNkulunkulu kodwa basho baphefumula umphefumulo labangawani nokuthi uvelaphi. Imvelaphi awuyikhamba kodwa umuntu athi kude uNkulunkulu, kude uNkulunkulu, kude ngisho nakunye bazalwane lokuthi nakutalwa umntwana ukhanze ukuthi engenye emehlo ayopha satawuvuleka noma indlebe iyopha satawuguthi satawuvuleka konke sikukhanza nje kukahle. Yini pho kunemfihlakalo lekhona. Haleluya. Angithathe lethuba bazalwane ngithobe ngalokukhulu umoya wengcwele lokhona ngekhathi endlini. Haleluya. Bese ngithoba nakubatali bethu enkosini egameni lika Jesu. Amen. Ngithubeke Nkosi bazalwane ngithobe yini nonke ngetigaba tenu njengoba inkosi idadi. Haleluya. Oh siyabonga bazalwane sesikhona liyaduma kodwa liyawuma sawuthandaza sicela bese liyabuya. Amen. Alime alisimene nje sizingile siyafuna kodwa sicela ukuthandaza bese siyaqedza bese liyabuya seliyana. Haleluya. Phela bazalwane liyasibunyata lithi ngale mlomo yethu sakhuluma into lendele. Ngabo ke ngithi nyalo sicela kubabe uNkulunkulu ukuthi alimise sithandaze sicede sathi sibheke simdumise bese seliyana. Haleluya. Siyamethemba uyasethemba nathi. Kuyangeke ukuthi simkhonda kanani. Ngingathabuki kakhulu bazalwane asivuleni emabhayibheli ethu encwadini yemprofeti Hosea. Haleluya. Umprofeti Hosea. Umprofeti Hosea umprofeti lo waprofeta ngesikhathi lapho khona sive saka Israeli sase silahleke kakhulu singasayibona indlela. Haleluya bazalwane. uNkulunkulu lo wakumphatha kabi sekumqunulile kangangoba wathatha lokuligugu lakhe wakuletha emhlabeni wakulethela ukuthi bantu bakubone. Abengakamdaleli Hosea ukuthi uDawuda atoba i-demonstration yebantu etha ngenxa yebubi bebantu wamphoqelela uNkulunkulu ukuthi amlethe Hosea atoyenza njani bazalwane atophila endinala lempilo yakhe athi aprofeta nje aprofete with demonstration. Hallelujah.
Haleluya bazalwane. Nasi sitawungena endzabeni bazalwane. Nasibuka leli la uNkulunkulu. uNkulunkulu uze uthatha ngisho kanjani baHosea nabo ukuthi akabe sibonele. Kanti solokulwa nemphefumulo wemuntu ukuthi mawungalahleki umane nje uqithele nje. Awumane ubuyisane naye. Wakhanza ukuthi kubi ngeke ngosi sekungene empilweni yabantu. Sebathumbekile bantu baNkulunkulu, balahlekile bayayingiswa yini temhlaba labatibona kulabanye bantu abasathi recognize bona lo ukuthi babelethezelo uNkulunkulu bebafuna ukukhombisa lo ukuthi umuntu uphila ngcono nabaphila ngaphansi kwenkosi yasezulwini lenguye uNkulunkulu kunekuphila ngaphansi kwenkosi yasemhlabeni ngoba uNkulunkulu yena akanjani bazana akacinzetelani uNkulunkulu bathe maphose emhlaba kuba nengcindezelo lebakhona la apply abantu bakhe laba kuthanda uNkulunkulu lo. Haleluya. Amen. Asifunde bazalwane awuqala nje ekuqaleni sitoyilandzela kahle lenzaba. Lo mprofeti lona uprofeta ngaletikhathi ekumadini sive saNkulunkulu sesithumbekile. Haleluya. Uprofeta ngaphansi kwemakhosi amathathu lebeka khona ngaleso sikhathi. Haleluya bazalwane. Nasi ngabuka nje lapha eDulu abhaliwe lamakhosi lakuqaleni abhaliwe lamakhosi lapho laba ngumprofeti ngaphansi kwawo Hosea. Asesithathe ngwakadlamini sibongo bazalwane ngisizisiwe sekhohlwa ngintroduce ngivamile lokhu bese sengiyakhohlwa ngisinzisiwe bazalwane ngengadi yaKristu wangithola nami ngiyinga ngisemahlathini kodwa ke kwakhanza kuhle ukuthi ngingaphinze nami ngibalwe embusweni wakhe. Sitawufunza bazalwane ngicela sithathe ukubuka livla uNkulunkulu asiqale lapha kuHosea chapter 1 verse 1 to 9 noma sifundzela nje lapho bazalwane. Yagcina lapho sitawuphindze kodwa sisuke ku chapter 1 bese siya ku chapter 2 verse 1 to 8. But now asiqale ngalo chapter 1. Amen. Verse 1 to 9. Hallelujah. Amen. Hosea chapter 1 verse 1 ya 9. Ukuzaka nje bazalwane. Livi lasimakatse lelefika kuHosea umsawa Bheri. Ngesikhathi sekubusa kwemakhosi boUziya naJothamu na-Ahazi naHezekiya emakhosi akaJuda nakubusa inkosi Jerobowamu umsawa Jehoyashi inkosi yaka-Israyeli. Wathi kube simakatse aqale ukukhuluma naHosea. Simakatse wakhuluma kuye wathi, hamba uthathe umfati loyingwadla lonebantwana labadelwe ngebugwadla ngobe live linelicala lebugwadla lobesabekako selisukile usimakatse. Ngakho-ke Hosea wathatha Gomeri indvodzakati yaDilayimu watetfala wamdalela indvodzana. Simakatse wakhuluma kuHosea wathi, metse libito uthi nguJezeriyeli ngobe ngekushesha nje ngitayijezisa indlu yakaJehu
ngenxa yokubulawa kwebantu eJezreeli futhi ngitawuqeda umbuso waka-Israyeli. Ngalelo langa ngitabephula utshoki baka-Israyeli, ngiqede emabutho abo esigodini saseJezreeli. Gomeri waphindze futhi watetfala, watala indvodzakati. Simakadze wabe sewukhuluma kuHoseya wathi, "Metse libito uthi ngulo Ruhama, ngobe angiseyuphindze ngihawukele indlu yaka-Israyeli, lokwekuthi ngingaze vele ngibathethelele. Noko ngiyakuyihawukela indlu yakaJuda, ngiyakubasinzisa, kodwa hhayi ngebutshoki nangenkemba, nangempi nangemahashi, nangebagibeli bemahashi, kodwa ngiyakubasinzisa mine, Simakadze lo uNkulunkulu wabo." Wathi kube alumule lolo Ruhama, Gomeri watala lenye indvodzana. Simakadze wase uthi le ndvodzana yetse libito uthi ngulo ami, ngobe angisiso sive sami, nami futhi angisiye uNkulunkulu wenu. Amen. Sibonge. Baba wethu ongcwele, siyabonga namhla kusihlwa egameni leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga Baba wethu ongcwele lithuba lesikhathi losihlele lona ensambama lekuthi babe sesibuthene sihlele enyaweni lakho, uphindze Nkosi ngamoya wakho nangelivi lakho, ukhulume Baba wethu ongcwele, livi lakho liphilile linemandla, lokwethembisile ngalevini lakho ukuthi alinakuphuma kusijike yabayaba umsebenzi walo lohlosile ngawo ukuthi ufeze empilweni tethu. Ngawukuthi ngalokukhulu balekulangadelela sesihlele sondle ngalo, sifundise ngalo, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Hallelujah bazalwane. Nami lelivi la uNkulunkulu bazalwane likhuluma ukhuluma uNkulunkulu ngomprofeti Hoseya, ukhuluma ngekugwadla. Haleluya. Ukhuluma ngekugwadla. Lokugwadla sikubona ukuthi inhlangothi letinene kuba bugwadla enyameni. Haleluya. Banetive isive saNkulunkulu sekanjani sesingene ekugwadleni, sewuze kuthumela naMoseya uthi abeke emhlabeni waka-Israyeli ato profeta ngalesikhathi leso, athi aprofeta nje abeseke le prophecy yakhe uyayidemonstrate uthi ngisho ukuthini nami ngidingwadla. Haleluya. Ngisho ukuthi nangithi nidingwadla. Nayi-ke nangeHoseya uyamniketa uNkulunkulu uthi akathathe umfati loyingwadla. Ukhona into majabula kuthatha umuntu loyingwadla, ngoba ingwadla ayigcini kuba kulesikhathi kuphela, nalendvuna iba khona ingwadla. Lelithi livi laNkulunkulu bantu labagwadlako balolo hlobo uNkulunkulu uyabenyanya nawufunza Deuteronomy, I think it's 23, wenyanya ngisho iminikelo yabo uthi ayingasebenzi ngisho esonveni, ayingabalwa eminikelweni engiyo, ngoba bobabili wena njani yabenyanya. Kodwa nakulana umprofeti wakhe uthi akabe ingwadla. Lo mprofeti umele ukuthi uNkulunkulu akabe ingwadla uneshisekelo lethike uNkulunkulu ngebantu bamhlubukile bahamba bayokhonda labanye boNkulunkulu labangasuye lo Nkulunkulu lathi yena ku-Abrahama ndaweni esivele esikhulu, kodwa lesitawuba njani, lesitawuba sive sami, kodwa lesive saNkulunkulu sesinjani bazalwane, sesisukile kuye, sesifanana netingwadla
igwada lokugwada lokhulula ngoba bugwada bekuthi bese bangasamkhongi yena sebakhonda ithiko labanye uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Haleluya. Uthi ke hamba uyithathe le ngwada ibe ngumkakho. Ngebubi bemuntu uNkulunkulu sacrifice nganako kwakhe lokuhle lokufanele ukuthi nabe ngimelana nje uNkulunkulu uyajabula ukuthi ngimemele lakhe kejalana lo Hosea umxhesana lomthwalo ukuthi akathathe ingwada bebazalwane ayinazo stage kuze kuthiwe ingwada nje ngoba iphindze iganelo kusho ukuthi ka-Israyeli leso sikhathi bayilela boNkulunkulu lele bakhonka lapho asangasakhonka noNkulunkulu lomuye. Haleluya bazalwane. Lo wabakhetha. Haleluya. Uze usacrifice nangebantwana labatawutalwa nguHosea uthi labantwana babengwada sokuthi nabo batawubada ingwadla. Haleluya. Uyayibona le ngokuthi sekusho ukuthi seyonakele kakhulu. Uthi-ke hamba utawutala abantwana ebugwadleni kuze lesive sitobona ukuthi ngisho ukuthini nangikhuluma ngebugwadla. Ngisho ukuthini nangikhuluma ngebugwadla. Yini lokugwadla? Bazalwane, lokugwadla lesikubona lapha. Bugwadla le namuhla nathi kusiphungethe. Busetikwethu. Yize sisekhathi endlini yaNkulunkulu. Bathi siphungethwe yini bugwadla lesinabo lesitha sibuthelile sabasitheletikwethu ngenxa yokuthi senisonile sikhona sinekhathi endlini. Lokubuhlungu liqiniso sesiyalathi ungathi asemithi nje bazalwane itolo noma-ke emalangeni lendile siphulela intulu lina ngesikhathi lina ivula leneni line size singalifuni kodwa nalamuhla litulu selingweshana sesize siyagijima ngesihambe manyalo sithi sesikhathi seshishile tingudu setaphakama yaphakamele intulu dabula livadvasi ngifuna kumemetela namuhla ukuthi kude livadvasi lenzabukile kude livadvasi lenyuka betekile namuhla abantu bonke eSwatini nje sebalivile laNkulunkulu kule bantu lebayitole bebangalithobi kahle uNkulunkulu ngiko bekalisa lemvula ngesikhathi sakhe mina ngethanda kwakhe kodwa namuhla usibekile thine uthi asithandazeni qala bese kuzekela atawuhlanganise mafu siyaloke uNkulunkulu usibitelele ukuthi sisenjani bazalwane sithandazele ngoba sesiyakhonza phela sesiyahati. Haleluya bazalwane. Fatwa sisolo njalo kude lokumathula fatwa uNkulunkulu wadala ilikhathi ukuthi utawufika bebengeke ngabe sokwakha indlu letawusuke izathulo yinto leyakhiwe ngumuntu lana ukuthi sesiyalala iqinisa nasilati leqinisa seleyani sihamba njani sibhekephi silibambe njani elivangeli sikhatha-ke ukuthi lo sekwenda nje namuhla kungena ngekuyimposi yekuthi sesiphambukile yebo sesitholile ekhaya kunalabayitolo nenasitaba nje thine sikhathe livangeli belingasilo lelinengi bewukhanza ukuthi leBhayibheli sithe sonke kodwa iBhayibheli linalabathile bafundisi bathi today iBhayibheli sinalo kepha lapho sisenda njani bazalwane sisahambe umnyameni kube kukhanya sikuphethe sesandleni.
silahlekile. Haleluya. Yini lesilahlekisayo? Ngesikukhanzile kuphila idolo, awufuni ukhwesha, ngathandaza ngathi Nkosi asekhweshise nawo lesiye sithi nathi thina bazalwane sikwethembe uthi nakuphela lo mhlangano lingani nje likhweshe, ngoba siyadiyenga nathi sithi kukhona lokudanisa tawuqisha inyawo tenkosi. Tawuqisha inyawo tenkosi. Sifunzile ke ngabona uyaqhubeka mazibona ngisathi bakabani make lokuthiwa ngemali makers noma kwamagagula ngisakhumbula kahle kathi ngesikole bamagagula ngemali makers balithatha banemali makers kuphi litulu bazalwane yinto yaNkulunkulu. Ngibonge lokulahleka lesikiko lengikhuluma ngako nyalo kuthi silahlekile. Ngibona ngathi sibese singena khona kuthi akuphela umhlanga sola nini, hayi sesiyakholwa menyalo kuthi yalo labaphenguli belitulu baqinisile ukuthi lo nyaka kunesomiso ngenxa yokuthi sesibona alisani ngale sikhathi lesile liyeline ngaso bilibe linganiswa ngemaphoseni ive libe litulu liniswa uNkulunkulu. Kusho khona-ke ukuthi singilaba labagwadako nathi labagwada nekithiko sisethathe endlini yaNkulunkulu laNkulunkulu libe lisiqondisa kahle kuthi sukani lapho ngikhona mina eNkulunkulu lokwenta konke. Haleluya. Ngikhona mina eNkulunkulu. Kude bazalwane kuloko lokwentekayo bonke u-under control yaNkulunkulu. Kude nje ngasulo njalo wekuthi wena gogo ani simenjani uyabona ngalesikhathi dumtela lelive, hayi nge-COVID, emva kwe-COVID akhathi selidumtela lapho sageja khona ukuthi simephe lo akukhuluma nalo akubuka lapho nalo akufisa lapho kwakuyigeje kwekuthi wena umephe naNkulunkulu abefuna kubona ukuthi asentibuke ukuthi ndimephe. Hlola thini lesihlolo lo kwakwenda lapho yakwadi nami engakwenda lapho ngiyakwadi keja ngithina sengihleli ngibuka ngabona ukuthi la hayikhona ihliziyo yami yayihlolwa la neyakho yayihlolwa uthi-ke uNkulunkulu kulesive lesibalabela njalo. Hayi semine la sifunze khona likuthi sengiyawubapheshelalohlobo lwalabantu abanjalo, angiwuphinze ngibe uNkulunkulu wabo, angeke ngiphindze ngibe nesihawu nabo ngenxa yibona kwabo. Haleluya. Akuva kubuhlungu bazalwane kulahlwa uNkulunkulu, ngoba nasendlula kulomhlaba sibhekele ukuthi sengesiye ekhaya enjabulweni bese ide bazalwane, ide kuhlungu neshatheka nekhandleka, kodwa siyawuhlala enjabulweni kanye nengozi. Nasikholwa asikholelwa thina but sikholelwa uNkulunkulu. Lesikholwa sikholwa kwaNkulunkulu ngoba sikholelwa kwakhe konke lokho. Kanjalo nemuntu waNkulunkulu ungamiyela ungatiyela enhliziyweni yakho uthi minaye umntwana, ngeke akasuye wakho umntwana unemnikati lo mlethile wamfaka konke nabulese kubalile ekaleni imphefumulo nemathambo nemehlo nako konke. Manje nje wena uthi woba ikheliya phindze wena umbazi. Amen. Ugadzele uNkulunkulu. Gadzele uNkulunkulu.
ude umva ngiko seyazi labantwana batawuba utawubenda babonakaliswa lamagama labetha wona lamagama labanika wona abanika ngekuthi even laba Israyeli tawendekani. Haleluya bazalwane. Ilahleka lapho bazalwane. Labuya ngicela sesibukene. Ngifuna ukuba mfisha ngabiki muthe kakhulu. Sibukene ukuthi thina simene. Nasibuka leli video. Asiqhubekeni bazalwane. Asesifunze chapter 2 1 to 8 ngebebuza. Amen. Hosea chapter 2 verse 1 ya 8. Kufunza kanje bazalwane. Khulumani kumnakenu nithi bantu bakithi kubodzadze wenu nithi labathandzekayo bami. Yekutani make wenu mekuteni ngobe akasesiye umkami nami angisesiyo indvodza yakhe. Ase ubususe lokubukeka kwebugwadla ebusweni bakhe nalokungethembeki lokusemkhatsini wemabele akhe. Ngaphandle kwaloko ngitamhlubula abe ngcunu ngimende abe ngcunu njengamhlazane atama. Haleluya. Ngibani lokutawuhlutshulwa bazalwane? Israyeli. Israyeli kubeka ngebenkosi. Amen. Ngitawumeta abe njengelihlane ngimguqule abe live leligagadzekile afe ngekoma. Ngingeke ngibahawukele nabantwana bakhe ngobe babantwana bebugwadla. Unina abengakethembeki wabe nitha ngekwenhlazo wathi ngitawulandzela emashende ami labo labangipha kudla kwami nemali ami insolvo yami nelineni yami emafutha ami kanye nesinatho sami. Ngakho-ke ngiyakuyivimba indlela yakhe ngiyivale ngemahlahla emanyefa. Ngiyawumvimbetela kuze akasayitholi nendlela. Uyawutoshana nemashende akhe kodwa ngeke awakhanze. Uyawafuna kodwa angeke awathole. Uyawube sewuthi ngitawuqandzeka ngibuyele emvodzeni yami yakuqala ngobe ngaleso sikhathi bekukuhle kakhulu kimi kunanyalo. Usengakathanzi kuvuma uthi kwakungimi lona lowamnika kudla lokuthi inhlavu neliwayini lelisha nemafutha lowathululela kuye isiliva negolide lababe usebenzisa ubhali. Amen. Haleluya bazalwane. Yini lena uNkulunkulu lana soveta eyinike nyalo ema-consequences ebugwadla kuthi kutawendekanile niselapha ebugwadleni benu niselapha ebugwadleni benu utawuvela naku bazalwane ngithilile bazalwane asikuqapheleni kungabi nestand sibazalwane. Israyeli lawathunjwa ngemasiko aletinye tive base bayawahawukela nabo bangazathi nabo bangenta njani bangawenda lamasiko batisusa batifananisa nalababa kanti phela bona uNkulunkulu ubakhethelani bantu baka-Israyeli. uNkulunkulu ufuna ukusikhombisa ukuthi ngaphansi kwakhe kunemthuna nganani kunako konke kunesenkosini lephilayo emhlabeni. Nasikhumbula kahle inkosi Solomoni yathatha umthelo yawubeka la esidleni sabathe
kwendeke lokho ngeke kwendeke lokho ngeke kwendeke lokho nabo konke ngidawo nilahla ningaphindisi nibe sive sawo siyalahleka lahlekile nihambile. Haleluya, Amen. haleluya bazalwane, umgcoka kuyisana nengozi wonke, singasali asibuyisane naNkulunkulu bazalwane. La uyabona usuke unenhlanhla nangabe utele bantwana wabadala lapha ebumnyameni wabadala ngalokugwadla bese bangasabeli bona. Akusiwe imvama abazalwane, nangabe labantwana lobatele wabadala wasuyadivosa nabo abadala batawudivosa njengoba wena usethe iphezipulile kabi. Ngiko-ke athi Jesu lasebashadile kude idivosi kini. Bathi-ke baFarisi bathi nani ngoswathi uthi le Jesu phela nani uyotenda musi kanje abengibafisi lo umthethe lo wendile kutamlandzela. Ucabange Nkosi yami ukuthi wena umane ungathekekile nje, hayi kuya lokudzala uyathelela empilweni yakho, awusakuboni wena ngoba usekwazi. Akunandzaba-ke bazalwane lokuthi sowungayiphathe endlini yaNkulunkulu sowuphendukile kutawubuya imane-ke sekukhona sewembathiswe amandla wena namasha ekwenta njani ekunqoba ngoba wena sowuthethelele isono sakho, but kubuya kutawubuya. Ngiko-ke kwendeka nakuDavida wabuya nanjana indodana yakhe yatombangisa Absalomu yagcina yengenjanile lele maphofela akhe kubuya nabo ugwadla labenda. Ngakho bazalwane, asiqapheleni esikwenzako, siqaphelisise kakhulu. Kuyasinanzela, kepha-ke asasho njalo uNkulunkulu ukuthi ngiyanisula manje, ngiyanikhweshisa. Kepha-ke ngenxa ye-salvation le Kristu wasiphathela yona, wafika wafa esiphambanweni, sase siyabuyisana noNkulunkulu, siyabuyisana. Ngifuna ukuthi sente njani kenya, sengiyaphenza manje, angifuni ukuba manje. Amen. Asiye kenya lokhu chapter 3 ngeNkosi. Hallelujah. 1-9. Amen. Hosea chapter 3. Sihloko sithi ubuyisana kwaHosea nemkakhe. Simakadze wakhuluma kimi wathi, hamba uphindze umthandze umkakho, lide nome asathandwe ngulomunye futhi ayingwadla. Amen. Mthandze wena njengoba simakadze athandza ema-Israyeli, kwana nome sebagucukele kulabanye boNkulunkulu bathandza emacebelengwane emagelekisi lomisiwe. Amen. Ngako ngamthenga ngesiliva lengemagremu lalikhulu nemashumi lasikhombisa nangemakhilogremu langaba likhulu ebhali. Ngase ngiyamtshela lo mkami ngathi, wena ufanele uhlale nami emalanga lamanyenti. Akukafanele ukuthi ube ingwadla nome wentayelane nalenye indvodza, nami ngitawuhlala nawe. Ngako ema-Israyeli asetawuhlala emalanga lamanyenti angenambusi, angenankosi.
angenamhlatshelo noma ematshe langcwele, angenasidziya sebapristi noma esithixo. Emva kwalokho ema-Israyeli ayawuphenduka afune simakadze uNkulunkulu wabo naDavide inkosi yawo. Bayawubuyela balithombe kusimakadze nakuto tibusiso tasimakadze ngemalanga ekugcina. Haleluya. Bayawuyelana bazalwane ngemalanga ekugcina. Bayawuyela ngemikhosi. Bayawuyela. Nyalo sithola kahle lokuthi bakuphi basakatekile abatiwa lokuthi bakuphi. Bagwele lonke labakhona kuletivi letimbili letikuphi leti kaJuda, but the rest bala emhlabeni baphuma bahamba baye Asiriya kuthi base babheka kude lo batiwa bathe kugcineni lithi lelivi bayawubuya. Amen. Bayawubuya. Meaning what bazalwane? Nathi noma sihlanhlatheka sihamba sibhekane nale kukhona lokho uyawusivimba abangathi sekuqalile bazalwane ngoba asesibukeni ukuthi imali inyano yendani sivamazathi imali ayisahlala emakhikini ethu sivamathi imali seyiyaphephuka nje ayisena velu imali lamuhla lokho ukuthenga na-10 rand namuhla sokuthenga na-25 rand. Yini indaba sekulahlekile ivelu yemali? Hayi kithi phela emhlabeni wonke umuntu lamuntu ukhala ngemali. Udzinga sengenjani sibuyisane naNkulunkulu. Lana wena i-demonstration oseya utshelwa nguNkulunkulu uthi demonstrate abakubone uyilanza lengwazi uyilanze lapha kuleli mvoza ubuye uhlale naye ube abe umngako. Kanjalo ke nami noma isizwe sami bese singihlubukile sihambile sikweshile kepha-ke isekhona lithuba lekuthi singabuya sibuye ngawuphinde ngisemukele. Haleluya bazalwane. Ngiko basilethela imvodzana yakhe ukuthi sitobuyisana naye le ekwedukeni labe sikhona khona. Sine nje sithena sitalo bazalwane beyikhala irazor ebunvaneni benu akubona labamnyama khale irazor banibani bayiswa kuphi emshini. Liyaqala itulu liyangena ngoba phela emshini le lakushaya itulu khona ngabe lofunwa demon le litihlalele lile emahlathini sambe siyolaza libuye khona liyaqala itulu liyangena sowuloyiwe. Sowuloyiwe phela ngoba uhamba wayiphimelela itulu lawa le phathi walibuyisa la ekhaya seliyangena hayi sebamloyiwe. Bomangaba imbida loba hey bazalwane asibuyeni ngibonge uNkulunkulu asibuyeni ngibonge